Kako sam počeo, ja bio prije. Pozdrav pivopije, mi smo iz Montenegro Brewing kompanije i večeras ćemo vam pokazati kako da napravite svoje pivo. Inače se bavimo proizvodnjom piva, u pitanju je pivo Zora, odnedavno je na tržištu Crne Gore, a večeras smo tu da razbijemo mit o tome da je teško napraviti pivo. Proces proizvodnje piva inače je veoma jednostavan, pivo se vrlo lako pravi, potrebno su vam samo 4 sastojka, voda, hmelj, kvasac i pivska slad. Mi smo pripremili neki recept jednog jednostavnog American Pale Ale-a, a prije nego što počnemo, objasnit ću vam neke principe proizvodnje piva. Proces proizvodnje piva se sastoji iz 4 procesa. Prvi proces je proces ukomljavanja, kada želimo da ispustimo fermentabilne šećere iz pivske sladi. Drugi proces je proces samog kuvanja, kada dodajemo hmelj i kada dodajemo hmeljeve za gorčinu i za aromu. I treći proces je proces hlađenja piva i četvrti, a najbitniji, proces fermentacije piva, kada se dodaje kvasac i kada pivo mora da odleži. Da bi počeli sa procesom ukomljavanja, potrebno je da zagrijemo vodu na 64 stepena, mi smo to već uradili i voda je već blizu, i da sameljemo ječam. Sad ćemo preći na mljevenje ječma. Večeras ćemo raditi prilično jednostavan recept, American Pale Ale stil. Ovaj recept sadrži 4,5 kg pale malta i 250 grama vijene koji smo mi već ovdje pomiješali i sada ćemo ga samljeti. Želimo da dobijemo 5,4% alkohola piva. Pivo bi trebalo da bude onako pitko, sa umjerenom gorčinom, izbalansiranom gorčinom, sa malo slatkog karaktera. Završili smo mljevenje ječma i ubacili smo ječam u vodu koja je na 65 stepeni. Ta temperatura će nam dati pivo koje će imati lakši karakter, bit će lakše za popiti i sada ćemo ostaviti ječam nekih sat vremena da stoji, da pusti fermentabilne šećere, a nakon toga prelazimo na proces kuvanja. Prošlo je sat vremena, ukomljavanje smo završili. Nakon sat vremena slijedi vađenje ječma, a onda ćemo ugrijati temperaturu do 100 stepeni, odnosno do ključanja, kada ćemo početi da dodajemo prvi, drugi i treći hmelj. Završili smo sa ukomljavanjem i izvadili ječam iz ovog sita koje imamo, koje koristi za osranjivanje ječma. Ostavili smo sito malo da se procijedi i unutra se sad nalazi čista bistra komina u koju ćemo prokuvati, a potom dodavati ječam. Ječam ćemo odstraniti, baciti u smeće, a onda čekamo da provri i potom dodajemo hmeljeve. Nakon što smo skuvali pivo i dodali 3 vrste hmelja, odnosno 3 hmelja na 60 minuta, na 45 minuta i na 5 minuta, potom smo ubacili spiralu u bure u kom smo kuvali pivo. Kroz tu spiralu smo povezali sa crivom i sa česmom i kroz nju je prošla hladna voda koja je ohladila pivo na optimalnih 25 stepeni i onda ćemo ubaciti kvasac. Pivo se sada pretače u dimidžanu od 25 litara, nju ćemo iskoristiti za fermentaciju jer nam za nju nam najbolje odgovara dihtung i vrenjača koji će zajedno činiti jedan mali fermentor improvizovani u kom će se pivo fermentisati. Pripremili smo 11 grama kvasca, biće dovoljno za 20 ili 25 litara piva, evo vidjet ćemo koliko ćemo dobiti. I nakon toga pivo mora da odleži nekih 15 dana prije nego što se flašira u boci. Vod, treći put sa nastavkom. Sad. Novo, aj iz početka. Prelići, onda moram njega da predstavim i potpuno sam otišao iz... Moje ime je Vasilije Prelević i moramo iz početka.